Ki nong kit kam ka nong thamai constituency ka bahaba ka NPP Shillong City District Committee kin sa Shillong Executive Committee hakinik te yabanwan ban pediang burom Chief Executive Member dan UCM ka kasih Luton Mars District Council KHADC uba panyai sim kenang banyak pen krai saya election MDC ka ban salong no sen kat kom kubor buyolum hakinik sngi ki nong kit kam ka NPP maurang kenang constituency keliyop dieng city no kam jong uba panyai sim kum presiden ke NPP maurang kenang blok ka bahaba East Kasihil District hadin boleh ina kum presiden ke NPP maurang kenang blok uba panyai sim uloweng no LD banlong kum kertong banyakon na seorang kam constituency hak election MDC na marulapan kre banyakon no na nong thamai constituency ikubor ki thu baki nong kit kam ke NPP na Shillong City ru kising kuman marsuyo ya kene kubor na markiliyo panyang kertong na nong thamai constituency na markidang mod bakim yo kerteng su Henry menta kiliyo ban panyang sendon dau CM ke KHADC kajeng ino uba panyai sing ya kamaurang keneng constituency kala pensa umdom kinong ikam bat kinong kersan NPP na markapor ke balengkot bakin wat kertong banyakon na kene ke election MDC kitolong kubor ki thu bakajeng suskem uba panyai banyakon na nong thamai constituency kadai hadin bakane ke constituency kala thlino hadin balakla na MDC uba la job lenter uba latip lang khat kongor